Makaba kan ilma kan hafuura qulqulluu Waaqa tokko amiin. Waaqni keenya uumaan keenya bara baraan kan jiraatu gooftaa gooftotaa kan ta'e ni uumamtoonni hundi kan isa waaqeffatan kan isa galateeffatan nuyi isa galateeffachuuf fuula isaa dura dhaabbachuuf dadhabina keenya hir'ina keenya wallaalummaa keenya cubbuu keenya isatti agarsiifachuuf isatti agarsiifannee dadhabina keenyarraa humna argachuuf suphamuuf qoricha argachuuf gaabbii keenya gallee ifamuu cubbuu argachuuf iddoo kanatti argamne Waaqayyo jecha sagalee isaatiin akka nu yaalu akka nu gorsu akka nu qajeelchu eeyyama isaa ta'u. ዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነን በዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 176 146 ቁጥር 8 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ይሆናል። አምላካችን እግዚአብሔር ያስተምረን። ዋቀዮ እንደኪኝ ነው አበርሲሱ እነሲ ዋቀዮ ወረኩፈኒ ኦልካሳ ጀዳ እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል። ዱቢን ኩኒ ዱቢ አባ ኬኛ ፋርፈታ ዳዊት ኪታባ ቁልቁሉ ኬሰን ገረገልችተኒ የሮ ዱቢስተኒ ፋሩ ዳዊት ፋሩ ዲባፍ አፍርተኒጃ ለኮብሰ ሰዴት ጉባረቲ Abbaan keenya Daawit waa'ee aangoo Waaqayyoo, waa'ee dandeettii Waaqayyoo, waa'ee abbummaa isaa yeroo dubbatutti Waaqayyoo warra kufanii ol kaasaa, Waaqayyoo warra wallaaltota beektota ni taasisaa, Waaqayyoo warra qajeeltota ni jaallata jedhee faarfannaa isaa kanarratti faarfate. Kaayyoon barnoota kanaa hangam yoo kufneyyuu hangam ba'aan biyya lafaa kanaa yoo nutti ulfaateyyuu hangam biyya lafaa kanarratti yoo dhiibamneyyuu Waaqayyo warra kufan kaasuu akka danda'u warra irraanfataman yaadachuu akka danda'u kitaaba kanarratti barachuu ta'a. Waaqayyo hunda keenya akka nu barsiisu eeyyama isaa haa ta'u. Abbaan dubbii kanaa Waaqayyo. Kitaabni kun dubbiin kun dandeettii Waaqayyo nutti agarsiisa. Dadhabina keenya immoo nutti hima. Cimina Waaqayyo nutti agarsiisa. Aangoo Waaqayyoo nutti agarsiisa. Humna qabaachuu Waaqayyoo nutti agarsiisa. Abbaa hundumaa ta'uu Waaqayyoo nutti agarsiisa. Nu immoo dadhabina keenya, cubbuu keenya, xuraa'ummaa keenya, humna dhabiinsa keenya kitaabni kun nutti hima saba Waaqayyoo. As gaafa kitaaba kana dubbistan Waaqayyo warra kufan ni kaasa jedha. Warra kufan ni kaasa jechuunsaa namoonni kufan Waaqayyo aangoo isaatiin akka kaasuu danda'u. Akkasumas immoo Waaqayyo ija namaa duratti wallaaltota warra ta'an, dadhabdoota warra ta'an, gatamtoota warra ta'an, irraanfatamtoota warra ta'an immoo Waaqayyo ogeessa gochuu akka danda'u Daawit faaruu isaatti nutti hima. Aangoon Waaqayyoo guddaadha. Dandeettiin Waaqayyoo dandeettii namootaatti oli. Beekumsi Waaqayyoo beekumsa namaatti oli. Waaqayyo uumama kanaa oli. Inni bara baraan guddinni isaa kan isaaf malu beekumsa namaatiin dubbii namaatiin ibsamuu kan hin dandeenye guddaa hundaa oliiti Waaqayyo.
danda'ootaatti oliiti waaqayyo isa kana nutti kitaabni kun tarii namoota ija namootaatti gaafa ilaalamnu irraanfatamuu dandeenya, gatamuu dandeenya, jibbamuu dandeenya, tuffatamuu dandeenya. Waaqayyo garuu ija namootaatti warra tuffataman, ija namootaatti warra dhiifaman, warra moggaatti goran, warra achi dhiibaman, waaqayyo ija namaatiin warra ilaalamanii tuffatamanii argan ni kaasaa nuun jedha Daawit. Maali Daawit kana maanuun jedhe? Maali yoo jettan Daawit olmaa waaqayyoo ofirratti beeka. Nama olmaa waaqayyoo beekutu waa'ee waaqayyoo dubbata. Nama gochaa waaqayyoo beekutu dandeettii waaqayyoo ofirratti nama argetu, humna waaqayyoo nama ofirratti argetu waa'ee waaqayyoo ragaa ba'a. Namni immoo waa'ee waaqayyoo nagarre, namni waa'ee waaqayyoo hin hubanne, namni waa'ee waaqayyoo yaadatti hin qabne, jireenya isaa keessatti hin beekne waa'ee waaqayyoo ragaa ba'uu hin danda'u. Daawit waa'ee waaqayyoo jireenya isaa irratti waan beekuuf, jireenya isaa keessatti dhandhamee waaqayyoon waan beekuuf, mi'eeffatee waan beekuuf, jireenya isaa keessatti gargaarsi waaqayyoo isaaf taasise guddaa waan ta'eef Daawit waaqayyo warra kufaniin kaasa jedheetu faarfate. Elaa bakka kufee ka'e Daawit maal jennaan? Kitaaba Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaastanii isa jalqabaa yoo dubbistan, yeroo tokko waaqayyo akkana jedhee too dubbate Saamu'eeliin, ani Saa'oliin tuffadheera, Israa'eliin kan geggeessu, ijoollee Israa'eliin kan bulchu, fuula kootti faara qabeessa kan ta'e, kan na gammachiisu, ummata Israa'eliin kan na geggeessu, dhaqiitii naa dibii jedheetoo Saamu'eeliin erga waaqayyo. Nama waaqayyoon gammachiisu, ummata Israa'eliin kan tiksu, tiksee gaarii kan ta'e, waa'ee tiksummaa immoo kan beeku naa muudii jedhee Saamu'eeliin erga waaqayyo. Saamu'eeliin gaafa ergu Saamu'eel akkana jedhe, yaa waaqayyo, Saa'ol yoo dhaga'e na ajjeesa, rakkana biraa natti fida, akkamitti mootii biraa muuduu danda'a, akkamitti nama biraatti zayitii dibuu danda'a, akkamitti waan kun ta'uu danda'a jedheetoo waaqayyoon gaafate. Waan dhibboo isinitti ta'e waaqayyoon gaafadhaa, waan dhibee isinitti ta'e waaqayyoon gaafadhaa, waan ba'aa isinitti ta'e waaqayyoon gaafadhaa, waan karra isinitti cufe waaqayyoon gaafadhaa, waan jireenya keessanitti daangaa darbiinsa isin dhowwe waaqayyoon gaafadhaa. Waaqayyo furmaata dhibee keessaniiti waan ta'eef, waaqayyo deebii gaaffii nama hundaa waan ta'eef, waaqayyoon gaafachuun furmaata waan hundumaati. Saamu'eel waaqayyoon gaafate, waan kun sammuu kootiin olii, waan kun taakkoo natti ta'a, jireenya koo keessatti waan kun Saa'ol dhibee biraa natti fiduu danda'a, yaa waaqayyo jedhee. Waaqayyo si goromsa tokko qabadhuuti aarsaa dhiyeessuuf gara gaaraatti akka ol baatu dubbadhu. Gara Beetlehem deemii, achis mana Isee gorii jedhee waaqayyo Saamu'eeliin erge. Saamu'eelis goromsa qabatee yookiin immoo waan aarsaa ta'u jabbii qabatee gara Beetlehemitti deemee gaara irratti aarsaa dhiyeessuudhaaf waaqayyootiif aarsaa sababa cubbuu dhiyaatu kun jedhee namootatti dubbatee, maanguddoonni gaafa kana baay'ee sodaatanii, yeroo kanas maanguddoodhaan hundi keessan kottaa aarsaa sababii dhibbuuf cubbuuf fayyinaatiif dhiyaatu waaqayyoof dhiyeessinaa jedhe Saamu'eel. Aarsaa dhiyeesse. Yeroo inni aarsaa dhiyeessu kanatti waaqayyo mana Isee keessaa nama barbaadu waan qabu, ija namaatti tuffatamaa kan ta'e, xiqqoo kan hin ta'e, hoolota kan tiksu, waa'ee kan hin baasne, tuffatamaa kan ta'e mana Isee keessaa waaqayyo teessoodhaaf waan barbaadu waaqayyo Saamu'eeliin erge.
Saamu'eelis dhaqee aarsaa dhiyeessee zayitii isaa qabatee gara mana iseetti seenee isee ijoollee keenyaa dhiyeessi jennaan isee mucaa isaa gaafa ilaalchatti bareedu hojjaan isaa gaarii kan ta'e fuulli isaa bareedaa kan ta'e Eliyaab kan jedhamu tokko kunoo isa kana naamuudi jedhe Saamu'eelis baay'eetti gammadee jedha. Argitanii? Saamu'eel gaafa itti gammadu Waaqayyo akkana jedhe ani kana tuffadheera jedhe ani kanan barbaadu jedhe Waaqayyo akka keetti fuula ilaala miti laphee keessa namaa ilaala kanaaf kana dibuun barbaanne jedhe Waaqayyo. Ammas achi dabarsani ammas kan biraa fide ishee harka Saamu'eelitti akka muudamuuf yeroo inni fidu Amiinaadaab kan jedhamu ammas ni fide. Ay kanas hin barbaadu jedhe Waaqayyo. Amiinaadaabis baay'ee bareeda dubbii gaarii dubbata hojjaan isaa bareedaadha bifni isaa bareedaadha dubbiin isaa namatti tola garuu Waaqayyotti hin tolle. Amma sadaffaa isee ilma isaa Shimaan kan jedhamu fide Waaqayyo ammas hin barbaanne. Amma jaati ijoollee isaa jijjiiree isee Saamu'eelitti biratti akka muudamuuf gaafa fidu Waaqayyo ammas hin barbaanne. Isee kan barbaade baay'ee babbareedoodha. Warra dubbiin isaanii namatti tolu, warra hojjaan isaanii namatti tolu, warra jireenyi isaanii bareedaan ija namaatti gaafa ilaalaman bareedaa warra ta'an. Waaqayyo garuu warra akkasii hin barbaanne. Isaan akkasii kun ija namaatti bareedu, ija namaa duuba immoo bareeddota miti. Gaafa jiraattanii har'a namni gaafa jiraatu ija namaa duratti bareedaa ta'uu barbaanna hundi keenya jechuudha. Ija namaa duratti gaarii dubbachuu barbaanna. Ija namaa duratti gaarii hojjechuu barbaanna. Ija namaa duratti gaarii ta'uu barbaanna. Qulqulluu ta'uu barbaanna. Ija namaatiin duuba garuu ija Waaqayyootti garuu gaafa ilaalamnu gochi keenya nama mitiin iyyuu hin qaanessa. Gochaa nuti ija namaa daannee goonu dubbii nuti nama daannee raawwannu inumayyuu nama biraa miti numa kanayyuu hin qaanessa. Waaqayyo namoota akkasiin barbaadu namoota ija namaatti qulqulluu ta'anii jireenya isaaniitiin xuraa'oo ta'an Waaqayyoon hin gammachiisan saba Waaqayyo. Saamu'eel kanuma duwwaa qabdaa jedhe. Eeyyee warri gaggaariin kanuma duwwaatu jira. Tokkommoo waa'een baasu jedhe. Inni xiqqoodhaa meedaa keessaa oolaa eega. Maal eegaa? Hoolota tiksaa meedaa keessa jira xiqqoodhaa innoo waa'een baasu jedhe. Daawit isa kana naaf fidi. Amma inni kana fidutti waa tokko ammati fidutti waa tokko gochuu hin dandeenyu dhaqiitii namatti ergii fidi jedhe Daawit. Saamu'eel yeroo inni akkana jedhutti bakka tikseetti olaa inni tiksutti nama erganii Saamu'eeliin Daawitiin fidani. Gaafa dhufu xiqqoodha. Ittiin kan olaa tiksan baatee deema. Furrisa qabatee deema. Kan itti yaa'ii of bineen oolota irraa tiksan. Uffata tiksummaa uffata. Ija namaatti xiqqoodha. Tuffatamaadha. Uffanni uffatu nama hin gammachiisu. Yaanni isaa garuu Waaqayyoon gammachiisee. Daawit gaafa inni dhufu Waaqayyo Saamu'eeliin elaa innan filadhe isa kanaa jedhe. Isa naa dibi jedhe. Argitanii? Isa kanadha. Isa abbaa isaa biratti tuffatamaa kan ta'e. Isa warra gurguddoo kanaa gadi ta'e. Ija namaatti gaafa ilaalamu tuffatamaa isa ta'e. Ija Waaqayyootti gaafa ilaalamu kabajamaa kan ta'e kanan filadhe jedhe Waaqayyo. Isa kana naa muudii jedhe. Isa kana naa muudii jennaanii Daawit zayitii isaa buqqisee Daawitiin mootii taasisee umurii daa'imummaatti bakka tikseetii fidee waggaa 40 Israa'eliin akka bulchuu Waaqayyoon akka faarfatu teessoo Israa'el irratti muudame. Daawit isa kanatu maal jedha?
waaqayyo warra tuffataman kaasaa jedhe warra ማልታን የተናቁትን የተረሱትን በሰው እይታ የተረሱ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ጸጋ ያላቸው መቀደስ የሚችሉ መዘመር የሚችሉ መስበክ የሚችሉ ማገልገል የሚችሉ ብዙ ስራ መስራት የሚችሉ ነገር ግን ከዘውነታቸው የተነሳ ከኑሯቸው የተነሳ ገንዘብ ላይኖራቸው ይችላል ዘመን ላይኖራቸው ይችላል ከዚህ የተነሳ ከጸጋቸው ገለል የተደረጉ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ቴሶ ሳኒራ እዶት ተጃጅሉ ደንዳን እዶት ተጀቱ ደንዳን እራ ወሪ ዞር ጎዳመን ሰበባ ገረገራ ነምን ያረጋፈ ነመብለቱሜ ኡጉመንስ ንትማ ሰበባ ገረገራ በርባደ እሱ መዱጋንስ ንትማኒ ነምኒ ነመከበጁዳፍ ሰበባ ገረገራ በርባደ ሶሬሰ ተኮ ፊየሰ ተኮ ተወል ብረደምኔ ኡጉማ ወልቅና ከበጅና አንድ ሊቅ ነው በጣም ፈላስፋ ነው በቤተ ክርስቲያናችን የሚታወቅ ሰው ነው የሆነ ጊዜ ጥሪ ይደረጋል ጥሪ ተደርጎ ድግስ ተደግሶ ብዙ ሰዎች ይጠራሉ እሱም ጥሪ ሄዶ ተሳተፈ ሲሄድ ግን ጥሩ ልብስ ለብሶ አልሄደም ፈላስፋ ነው ሊቅ ነው ብዙ የቤተ ክርስቲያናችን መዝገበ ቃላትን የጻፉ አባት ናቸው ከዛ በኋላ ሄዱ ሲሄዱ ማንም ዞር ብሎ አላያቸው ከምን የተነሳ ጥሩ ልብስ ስላለበሱ ማለት ነው አዳፋ ልብስ ስለለበሱ ማይረባው ልብስ ስለለበሱ ጥሩ ልብስ የሚለብሱ የሚያምር ልብስ ያላቸው ውድ ልብስ የሚለብሱ ሰዎች ይጋበዛሉ ይበላሉ እኛቱ እንጥጉ ዶጋሪ ታው እሱ ግን ማንም ዞር ብሎ አላየው ኤሮ ታዬ ገረመነሳት ደቤ ደቄ ኡፈተ ጋሪ ኡፈቴ ዱፌ የሮን ኡፈተ ጋሪ ኡፈቴ ዱፉ አኩማ ነቺ ኡፈተ ጋሪ ኡፈቴ ዱፌ ነሞኒ ኖሩ ጀቹ ጀልቀበን አራስኩኒ ሙላታ በየጌቴ ጀሰት ሰረቢ መኪና ቂቅ ጎቻው ዱፌ አረ ኖሩ እንዴ አገዝብሊ ዝም ለጭጭታ ኡፈቴ ዱፌው ሩምቤኑ መለንዲ ኬኛ ቶቤኔ መዝገባ ዋቀዮ ረትን ዲኬኛ ቶኮ ሲዲገሌራ ዋቀዮ ሶሩማ ኬቲን ሲንጃለቱ ይማ ኬቲን ሲንጅብ ዋቀዮ ለጴ ኬቲን ሲበርባድ ቁልቁልማ ኬኛኑ በርባድ አመንቲ ኬኛኑ ጃለተ ዋቀዮ አፉራ ሙጩማ ኬኛኑ ጃለተ ዋቀዮ ሙጫተው ኬኛን ኢጆሌ ሳተው ኬኛኑ ጃለተ ዋቀዮ የሮ ከናቲ አባ ከና इसी मतनी दो गारी खानी न्याता गारी के ननी उगाती गारी के ननी फीतु मजरशा रत्ती न्याता निगाह फटिकानी आरकरी कच्चू इसे तो फता साथी दिबूजल का दे मालता तनी तो फता के सनिती वती कना न्यातन कना दिबत्तू जदनी जन्नान माल जना आई उफता को सितुना याची से सितुना कबजे जदे uffata isaa kanatti diddibuu jalqabe namoonni kan isaan namicha kana simatan namummaa isaatiif immoo uffata isaatiif siloo kan isaan simachuu didan namummaa isaatiif immoo uffata isaatiif argitanii amma nuti kabaja wal ilaannu wantoota badaniif jecha wantoota nu booddee dhufaniif jecha wal salphisnaa wal kabajna saba waaqayyo qabeenyi dhuma qabeenyaaf jettanii nama gubbaa sanan kaayinaa qabeenyi simmoon dhufaa iyyummaadha jettanii mallayyaa sana keessan kaayinaa isinii galeera arra nuti wal tuffanna namoota isin tuffattan namoota isin xiqqoodha jettan garuu waaqayyo akka namaatti miti saamu'eeliin maal jedhee waaqayyo laphee ilaala waaqayyo keessa ilaala namni garuu fuula ilaala waaqayyo akka namaa miti jedhe utu akka namaati anumti kun astaa'uu danda'u maaf jennaan namni namoonni gaggaariin namoonni sossoreeyyiin waltajjiirra akka dhaabbatan barbaada sirrii miti iddoo gaarii akka ta'an barbaada gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu maal jedha kana hiyyeessota jala sooressoota jalaa dhoksitee warra xixinnoo kanaaf waan ibsiteef sin galateeffadha jedhe kanaaf
ወረጥጥኖ ኑት ጀኔቱ ፈኑ ዋቀዮ ኢንካሳይቱ ከወደቁት ያነሳቸዋል። ዳዊት በዝማሬው ይቀጥላል እንዲህ ብሎ ዘመረ። መንግስት የዘላለም መንግስት ናት አለ። ዳዊት የተመረጠው ለንግስና ነው። ንግስናው ግን ጊዜያዊ እንደሆነ ያውቃልና ያነገሰውን ጌታ የሾመውን ጌታ እንዲህ ብሎ ዘመረለት። መንግስት የዘላለም መንግስት ናት፣ ግዛትም ለልጅ ነዋል። ሞቱማን ከጀ ሞቱማ በረበራቲ ቢታንኬስ ቀሎታ አመደሎታቲ ጀ ዋቀዮ በራማ በራቲ ሞቲና በራማ በራቲ ጎፍታ በራማ በራቲ አባል በራማ በራቲኒ ሞቲ ዋንተየ ግዛቲ ለልጅ ነው አለ። ቢታንኬ ከንበረበራቲ ጀ ኢትዮፌው ማልገዳ እግዚአብሔር በቃሎቹ የታመነ ነው አለ። ዋቀዮ ዱቢ ሳቲ አመነ ማለት እግዚአብሔር ይሾማለው ካለ ይሾማል፣ አወርዳለው ካለ ያወርደዋል፣ የወደቁትን አነሳለው ካለ ያነሳል። ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ ነው። ተናግሮ ቃሉን የማይሽር የሚፈጽም ጌታ ነው እግዚአብሔር። ሰገሌ ሳዱበቴ ራወቹ ከንደንደው ገልመገው ከንደንደው ከነዋን ቤኩፍ ዳዊት ከወደቀበት ቦታ እግዚአብሔር ስላስነሳው ዳዊት እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል፣ የተዋረዱትን ደግሞ ከፍ ከፍ ያደርጋል። ወረሰልበተንማ ዋቀዮ ኦል ኢሳንክ ማለት ገለን መቃሳፍ ያተው ያነሳል። ኦል ካሳ በስራም ሁሉ ጻድቅ ነው እግዚአብሔር። ዋቀዮ ወረራ ፈመን ሁንዱማ ኢሳኒ ፊርኮኒታ ወረራ ፈመን እላላ ሰባ ዋቀዮ የተገመገሙትን ሁሉ ይደግፋቸዋል፣ የወደቁትንም ሁሉ ያነሳል። የሁሉም አይን አንተን ተስፋ ያደርጋል፣ አንተም ምግባቸውን በየጊዜ ትሰጣቸዋለህ አለ። ዋቀዮ ወረራ ፈመን ሁንዱማ ኢርኮኒታ አጀ የሮ ሁንዱማቲፍ ኛታ ኢሳኒኒ ከኒታ ኢጂ ሁንዱምቱ አብዲሲ ጎዳታዬ ኢጀ ኬሰን ዋቀዮ ረካዳሲ ቀበኘ ኬሰን ይነብደቲና ፊራ ኬሰን ይነብደቲና ህሪያ ኬሰን ይነብደቲና ማቲ ኬሰን ይነብደቲና ዋቀዮን አብደዳ ዋቀዮ አባረ ጫላ ዋቀዮ ፍራይ ሲንትዲዮ ጫላ ዋቀዮ እግዚአብሔር ከአባት በላይ ቅርብ ነው፣ ከወዳጅ በላይ ቅርብ ነው፣ ከዘመድ በላይ ቅርብ ነው። እግዚአብሔር ከእናት ይበልጣል፣ ከአባት ይበልጣል፣ ከወገን ሁሉ ይበልጣል። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጉ። እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ሰው አይወድቅም። ደግሞ በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ላይ ሰውን ተስፋ የሚያደርግ የተረገመ ነው ይላል። ነምኒ ነማ አብዲ ጎደቴ አባረማ ዳጀ ማንንም ሰው ተስፋ አታድርጉ። ከማንም ሰው ጋር ግን በሰላም ኑሩ። ነማ ከሚንዩ አብዲን ጎደቲና ነማ ከሚንዩ ሞነጋት ይጅራዳ ዋቀይኑ አገርጋሩ እግዚአብሔር ተስፋ የምናደርገው ተስፋችን ነው። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ከቁጥር 11 እስከ 13 አንድ ታሪክ ተመዝግቦ እናያለን። ወንጌል ሉቃስ በቆንዳ ቁርሰዲ ለኮብሳ ቁጥቶኮ ካስተኒ የወዱብስተና ቁርሰዲቲ ሴና ቶኮቱ በረፈሜ ጅራ። ጌታ ኢየሱስ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር የኖረው ለሰው ልጅ ነው። የተወለደውም ለሰው ልጅ ነው። የተሰቀለውም ለሰው ልጅ ነው። ያረገውም ለሰው ልጅ ነው። መንፈስ ቅዱስንም የላከው ለሰው ልጅ ነው። አንድም ቀን ለራሱ ኖሮ አያውቅም። የደከሙትን እያበረታ የተረሱትን እያገዘ እየረዳ ነው በዚህ ዓለም ላይ የኖረው። ዛሬም ክርስቶስ የተረሱትን ለተረሱት አስታዋሽ እሱ ነው። አረስ ወራይ ራምፈተመኒ ፊኒ ይረዳ። አንድ ነገር ወደዚህ ታሪክ ሳልገባ በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ የተሰጠን ውድ ስጦታችን ነው። የማናፍርበት መድኃኒታችን፣ ተስፋ የምናደርግ ጽኑ ተስፋችን፣
የነፍሳችን ተስፋ የስጋችንን መድኃኒት እርሱ ነው። እርሱ ለዓለም ሁሉ የተሰጠ ካሳ፣ ለዓለም ሁሉ ዋስ የሆነ በደሙ ቤዛ የሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ይህንን ስም እንድንቃወም እንዳንቀበል የሱ ስም ሲነሳ የሆነ ፍርሃት ነገር እንዲሰማን የሚያደርጉ ጠላት አለ። መቃን ኢሳ የሮ ከኡ አከ ሶዳኑ አከ ናኑ ከኑ ታሲሰን ባዬ ሳኒቱ ጅራ መቃን ኢየሱስ የሮ ዋመሙ ከነው ዱአ መቃን ኢሳ የሮ ዋመሙ ሴጠኒ ኒና ሁምኒ ሲኦል ኒና ሁምኒ ሴጠና ኒራፈማ መቃን ኢሳ የሮ ካኡ ክርስቲያኖታፍ አብዲ ጉዳቱ ኢትዳጋማ ስሙ ሲነሳ ለውስጣችን ደስታ ይሰማናል። ለውስጣችን ለነፍሳችን እርካታ ይሰማናል። እሱ የነፍሳችን ምግብ ነው። እሱ የነፍሳችን መጠጥ ነው። እሱ የነፍሳችን እርካታ ነው። ስሙ ሲነሳ ልባችን ሐሴት ታደርጋለች፣ ነፍሳችን ሐሴት ታደርጋለች። ዲያብሎስ ግን ይንቀጠቀጣል። ሰይጣን ይገሩይና በዚህ ስም እንዳንመካ የሚያደርግ ዲያብሎስ ነው። በዚህ ስም እንድናፍር የሚያደርግ ሰይጣን ነው። መቃ ከነት ያከቃኖፍኑ አካ ኢቲኒ ነብደኔ አካ ኢቲኒ እንጀባኔ አካ ኢቲኒ ጣደኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሳ አከቴ ዋቅ አከቴ ጎፍታ አከቴ ልቡ ኬኛ ፎን ኬኛ ጎፍታኑ ከነሜ አከቴ ረጋ ከምባኔ አካ ኢቲኒ ጣደኔ ከኑ ታሲሱ ሰይጣን ተባዋቀዩ ዋቀው ሰይጣን ከና አደምሲሱ አሜን ጀዳካ መቃ ከና መቃ ሞይቻቲ መቃን ኩኒ መቃን ኢየሱስ ጀዱ መቃ ኢቲን ዱአ ኬሳ ኦሌ መቃ ኢቲን ጅሬኛ አርገኔ መቃ ኢቲን አዲዮፈኔ መቃ ኢቲን ሰሚ ኬሳ ኢዶ ቀባኔዳ መቃ ኢቲን ሰይጣን ሞወኔ መቃ ኢቲን ኡምነ ዱአ አጀላ ሚሊግኔ መቃ ኢየሱስ ጀደሙዳ ዮሚሌ ኤኙን ዱራ ዳበኔ በከበር ባቺሳ ተዳ በኔ ሶዳ tokko malee ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሳ keenya akkate gooftaa keenya akkate isaan du'a keessaa akka miliqneefi isaan jireenya bara baraa akka qabanne eenyuun dura dhaabbannee toora gaabaan gooftaa kanatu Luqaas boqonnaa 13 gubbaarratti አንድ ሴት አየና ራራለት ይላል ራራላት ይላል dubartii tokko argeetu garaa laafee garaanu laafee jedhame yaa waaqayyo jedhame garaanu laafi jedhame ba'aannu tulfaateera dhibeen biyya lafaa jireenyi biyya lafaa nutti ulfaateera garaanu laafi jedhame dhukkuba garaagaraa qabna dhibee garaagaraa qabna yaa waaqayyo garaanu laafi jedha raarrallaat ይላል garaa laafeef jedha saba waaqayyo garaa laafeefi አያት አሳዘነችው ጠራት ከዚያም በኋላ ጠርቶ እንዲህ አላት አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አላት ሷኮ እንደ ሰው ቀና ብላ መሄድ አትችልም አከነማቶል ጀቴ ደሙ እንደንደስ ሰይጣን ዱደሴ ሂዴራ አካውል እንጀኔ ተሬነ ማከና በኔ ሰይጣን ሸታ ሲሴራ ነሞንስ ዱበርቲቲ ከነ ጀለኒ ቁበ ሸቲ ቀቡ ሸቲ ቆሱ kanaaf nama biraati irraanfatamteetti moggaatti gorteetti namoonni kun waa'een baastu dhiifamteetti jedhanii quba isheetti qabu turan. Kiristoos immoo dubartii kana waa'ee baastaa jedheenka gara ishee dhufee kadikaamish tafattashal aላት dadhabbii kee irraa hiikamteetta jedhe waaqayyo akka nuun haa jedhu ameen jedhame dadhabbii kee irraa hiikamteetta nuun haa jedhu waaqayyo bara baay'ee kan itti dadhabdee bara baay'ee kan itti milkoofne bara baay'ee kan si goobesse bara baay'ee kan itti dafqite bara baay'ee furmaata kan itti dhabde waaqayyo dadhabbii kanarraa hiikamteetta isiniin haa jedhu waaqayyo milkoofteetta isiniin haa jedhu ከዛ ዳሰሳት ይላል dudda ishee qaqqabatee too gooboo taatee kana deemtu harka isaarra kaa'ee Kiristoos inni bakka madaa keessanirraa harka isinii haa kaa'u bakka dhukkuba keessanii bakka itti yaaddoo isinitti ta'e bakka itti naaf hin danda'amu kun humna kootii olii kun naaf hin ta'u milkaa'uu hin danda'u waa'ee baasuu hin danda'u jettanii
abdii kuttanii boodatti kan biraa deebitan irra Waaqayyo harka kaa'ee isiniif haaressu. እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ቻይ አምላክ ነው። ታሪክን ይለውጣል። ሰላም ይሰጠናል። እረፍት ይሰጠናል። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው። ያንን ሸክም አራግፎ ሰላም ይሰጠናል። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ እንዴ? ዋቀዮ ፈንተደቡም ጅራው በቃ ብዙ ጊዜ ሸክም ተሸከማችሁ፣ ብዙ ጊዜ ሰላም አጣችሁ፣ ብዙ ጊዜ ውስጣችሁ እረፍት አጣ፣ በሆነ ጥያቄ ተጨነቃችሁ፣ ብዙ ጊዜ ውስጣችሁ ጥያቄ በጥያቄ ተፈተነ ተጨነቀ። አንድ ጊዜ ክርስቶስ አዲስ ታሪክ ያደርጋል። በሱ በፍጹም ልባችሁ ይመኑ። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው። ዳሰሳት። ክርስቶስ ከዳሰሰ ምን ችግር አለ? ረኮ ማልንጀራ ክርስቶስ እርገደና ጋፋኒ አርከነ መረካው ዲቤቱ ነመራቡዋ ጋፋኒ ነማያደቱ ሂዳን ነመራይ ከማ ጋፋኒ ነማያደቱ እኩበን ነመራ ፈጋታ ጋፋኒ ነማያደቱ ቢየለፋ ጅሬኛ እንት ኑቱልፋቺሴ ከነቱ ኑ ሰልበታ ከናፍ ዋቀዩ አርከ ሳይባዱ ራካው ፉለሳ ኑፋ ድሪርሱ ፉለሳ ኑፋ ደቢሱ ዋቀዩ አርከ ሳድሪር ሴፍጋ አይዟችሁ አንድ ቀን ክርስቶስ ይመጣል። ለዚች ሴት የደረሰላት ክርስቶስ ዛሬም ሕያው ነው። ዱበርቲቲ ከናፍ እንቀቀበ ክርስቶስ አረስ ጅራታና አረስ ይሱመሰና ትላንትናም አድኗል፣ ዛሬም ያድናል። ትላንትና አሻግሯል፣ ዛሬም ያሻግራል። ትላንትና የወደቁትን አንስቷል፣ ዛሬም ክርስቶስ የወደቁትን ያነሳል። የተረሱትን የተተውትን በሰዎች ዘንድ የተናቁትን ከፍ ያደርጋል። እስቲ አመስግኑት ይህንን ጌታ በእውነት ከፍ ያደርጋል። አርከሽ ከቀበቴ ዱደሽ ረካዬ ኢዳኬ ራይ ከምቴታ ጀደን ቀና ብላ ቆመች። በእውነት እግዚአብሔርን አመስግኑ። ቀና ብለን የምንቆምበት ቀን ይመጣል። ቀና ብለን የምንራመድበት የምንመላለስበት ቀን ይመጣል። ተስፋ ቆርጣችሁ አብዲ ኩተኒ ኢጀነማ ድረት ወልጀተኒ ደሙ ከንደደብደን ኢጀነማ ድረት ከንቲ ቃኖፍተን ጉያቶኮ ክርስቶስ ፉለ ነማተ ከሲኖል ጀተኒ ደምተኒ ሲንታሲሳ ኦቦሌሰኮ ኦቦሌቲኮ ሰባ ዋቀዮ ጆሌ ዋቀዮ አራ ወንቲቲ ኦልጀቴ ተደሙ ነደብደ ከንቲ ቃኖፍቴ ከን ባሲቲቴ ከን ሴጠኒ ሲተካለ ከኒሰ ወሪ ሞርቱን ሲተካልቴ ከኒሰ ወሪ ጩቡዳን ጅራተን ሴጠና ወጅ ወሊ ገለኒ ከኒሳን ጅሬኘኬ ታኮታኒ አትትሞ ሰበበ ከናቲ ነመብረት ከንቲን ኢራንፈተምቴ ዋቀዮ ጉያ ቶኮ ባከነ ስራ ፉዴቶ አከቶል ጀቴ ደምቱ ሲታሲሳ ለጴኬ ጉቱ ዋቀዮ ተመኒ ዋቀዮ ወረ ይሰተመነን ጉያ ቶኮ ኦልቀቤ ተሬ ኢሳን እንዳባ ጉያ ቶኮ ዋቀዮ ሴና አሬሳ ጉያ ቶኮ ዋቀዮ ጎቡማቲ ሲኒካ ጉያ ቶኮ ዋቀዮ ጃሙማቲ ኒበና ጉያ ቶኮ ዋቀዮ ሰልፊነ ኬሳቲ ኡልፊና ካባ ኡልፊና ኒውፊሳ ዋቀዮ ቲናብዲዳኔ ገዳ ዋቀዮ ሴና አራ ታሲሳ በቃ የለም ያለችበት እግዚአብሔር ግን አዲስ ታሪክ አደረገላት። በቃ እሷ እኮ ተስፋ ቆርጣ እኮ እድሜ ዘመናዋን እኮ ከ18 ዓመት ሙሉ እኮ እንደዚህ ብላ ነው ሄደችው። ወልጀቴ ደሙ እንደነሱ ሴጣኒ ዱደሼ ዴር ወጋ ኩለ ሰዴ ጉቱ ጎቦፍቴ ደምቲ ሰባ ዋቀዮ ነመገድሲሳ ወሮተን ቃማ ሂሩታኒ ጋፋ አርጊተን ዶኩመንት ስልትማ አከነማ ፊገኒ ቀቡ እንደንዳኒ አከነማ ወጀቹ እንደንዳኒ አከነማ በቀተኒ ጀላበው እንደንዳኒ አከነማ ተሪ ነማ ዳበቹ እንደንዳኒ ኢሱ ዱጋን ስልትማ ነመ ቃማ ሂሩ ዮተ አርጊተን ገርጋራ ሰባ ዋቀዮ ማሎ ሰባ ዋቀዮ ዱጉመኑት ክርስቶስ ራ በረኔራ ዋን ቀብደን ገርጋራ ኢንቱፈቲናሲ ብሪ ቶኮ ሳተው ብሪ ለመስ አንገደን ደሰኒ ከሰኒ ገርጋራ ነሞተ ከሲ ገርጋሩ ነኙ ገርጋሩ ከተቤልቱ ሲል ዋቀዮን ገርጋሩ ለሰባ ዋቀዮ ከናፍ ገርጋራ ያሳዝናል። እቺ ሴት በጣም ተጨነቀች። ክርስቶስ ደረሰላት፣ ከፍ አደረጋት። ጠላት ያሰረውን እስራት ፈታላት። ክርስቶስ ጠላት ያስቀመጠላችሁን ወጥመድ ፈቶ እንዲያሳርፋችሁ መልካም ፍቃድ ይሁንልን። ሰይጣን ከንስን ተካለ ሲኒዴ ጅሬኘኬ ሰንበለሴ እኒ ስንዱራ ፉዴ ሲናቡ ቆቺሱ ዳዊት
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠራትና ተፈተሻል እጁንም ጭኖባት ያን ጊዜ ቀጣለች እግዚአብሔርን አመሰገነች ይላል። በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አሜን በሉ። ስለዚህ የወደቁ ሰዎች የተረሱ ሰዎች ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አሜን የሚላችሁ ይሄን ነው። በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ጀምራችሁ ስታነቡ ኢዮብ የተረሳ ሰው ነበረ። በጠላት ወጥመድ የተያዘ የተጠመደ ሰው ነበረ ኢዮብ ማለት ታሪኩን ታውቁታላችሁ። ምዕራፍ 1 ጀምራችሁ እስከ 42 ማለት። ነገር ግን እግዚአብሔርን የሚያመልክ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበረ። በብዙ ፈተና የተፈተነ ጳውሎስ ስለሱ ነገር ሲያነሳ ምን ይላል? ኢዮብ እንደተፈተነ ሰምታችኋል፣ እንደታገሰም ሰምታችኋል ይላል። ኢዮብ አከኖብሴ አጌሰኒት ወይ ኦብሳኑ በርሲሳ ይችላል bakka kufnee jirutti warri kuftanii jirtan warri ba'aan sin tulfaate amma waaqayyo isinii qaqqabutti obsaan bakka waaqayyo isin kaayidha abbadhaa jeegadha waaqayyo guyyaa tokko dhufa ልክ እንደ ዳዊት ልክ እንደዚች አይነት ሴት ልክ እንደ ኢዮብ ልክ እንደ ብዙ ቅዱሳን እግዚአብሔር ትቶናል ብለን ወደ ኋላ ማለት አያስፈልግም። እግዚአብሔር አንድ ቀን ይመጣል። ኢዮብ ምን አለ? በዛ መከራ ውስጥ ሆኖ ታሪኩን ባነሳ በጣም ረጅም ስለሆነ ባሳጠረው ምዕራፍ 13 15 ላይ ኢዮብ ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 ላይ ኢዮብ ምን አለ? እነሆ ቢገድለኝ እንኳን እርሱን በትዕግስት ይጠብቃለሁ አለ። እግዚአብሔር ቢገድለኝ እንኳን አለ እርሱን በትዕግስት ይጠብቀዋለሁ አለ። waaqayyoon ajjeese yedala waan biraa miti ilaala dhanna koo kukutuu miti ijoollee koo ajjeesuu miti jireenya koo balleessuu duwwaa utuu hin taane anuma kana yoona ajjeese waaqayyoon obsaan eeggadha። እንደዚህ አይነት ሰው አለ ዛሬ? ቢገድለኝ እንኳን እግዚአብሔርን እጠብቃለሁ እንላለን። በቃ እንደዚህ ነው። ቢገድለኝም እንኳን አለ መረሳቱን ተውት፣ መጣሉን ተውት፣ ድሃ መሆኑን ተውት፣ ገንዘብ ማጣቱን ተውት፣ ስራ ማጣቱን ተውት፣ በቃ ሁሉን ነገር ማጣቱን ተውት። እግዚአብሔር ቢገድለኝ እንኳን አለ እግዚአብሔርን እጠብቀዋለሁ አለ። ጠብቁ እግዚአብሔርን እጠብቀዋለሁ። ነገር ግን አለ መንገድን በፊቱ አጸናለሁ ኢሰ ዱረቲ ከራኮ አመንታኮ ነንጭም ሰዳ ዮና አጀሰዩ ዮኑ መነሚደዩ ቃመኮ ከነ ኩኩቱ ሚቲ አናረረኪነ ከነ ገውዱዋ ሚቲ ዋቀዮኮ ዮና አጀሰዩ ሳይኔ ገዳይ በጽናቱ ምክንያት እግዚአብሔር አንድ ቀን መጣና ኢዮብን አስታወሰው። ያንን መከራ ሁሉ አሳለፈለት። ታሪኩን እንደገና ጀመረለት። አዲስ ምዕራፍ ከፈተለት እግዚአብሔር። አንድ ቀን እግዚአብሔር አዲስ ምዕራፍ ከፍትላችኋል። ያ የተረሳችሁበትን ምዕራፍ ይዘጋል እግዚአብሔር። አዲስ ታሪክ ይመጣል። ሰሲኒት ራንፈተምተን ሰሲኒት ደገተምተን ሰባሪ ሲኒት ቱልፋት ሰጩቡን ሲትባየት ሰባን በየለፋ ሲትባየት ይሰዋን ድዳቲን ሰሙንኬ በቆና ደበ በቆና ከነ ጩፌቱ ዋቀዮ በቆና ሃራ ፊዴቱ ዋቀዮ ተሬ ነማሲና በዋቀዮ እላ ዋቀዮ ከነንዳ ኢዮብ ረኪነ ኢሳቦንዴ ጀደላል ሰባዋቀ በቆና ፍርተሚ ለማውለታ ይዱብስተን ረኪነ ሳቦንዴ ኢቤ ሳቦንዴ ቆሩምሰ ኢሳቦንዴ ሰበበ ጭሚና መንቲሳ ኢዮብ አመከነ የቆረመዩ ዋቀዮን ኢሳ ኦቶነ ረምሲት ዋቀዮቱ ናኡሜ ቁላኮን ኑፌ ቁላን ገረብዮት ዴቢያ ጀኔ ዋቀዮ ሳታመነተ ዋቀዮ ልቱ ፋርፈቱ ኢዮብ ሰበበ ጭሚና ሳቦንዴ ጉያን ቆርማታ ደርቤ ጉያን ዲፒና ደርቤ ጉያን ገደዶ ደርቤ ጉያን ቦይቻ ደርቤ ዋቀዮ በቆና አራበኔፊ ጀዳግዳ በቁልቁሉ ዋንስ እንደቡ ijoollee isaa argee waggaa 200 waggaa 140 ol erga jiraatee booddee Iyyoob biyya lafaa kanarraatii quufee boqotee jedha. Mee galata galchaaf hime waaqayyoo galanni isaa haa ta'u. laala ከመከራ በኋላ laal qormaata booddee waaqayyoo Iyyoobiin seenaa isaa jijjiiree boqonnaa isa kaleessa qormaata ture isa gadadoo ture sana cufeetu waaqayyoo dhala isaa agarsiisee laal akaakilee isa agarsiisetu waaqayyo Iyyoobiin gammachuudhaan isa boqochiisee ilaal. Guyyaa tokko har'a kaleessa seenaa xuraa qabaachuu qabdu, dhiphina qabaachuu dandeessu, irraanfatamuu dandeessu. Waaqayyo namoota irraanfatamaniin kaasa. Seenaa isa dadhabinaa kaleessaa hin cufa. Seenaa haaraa fida. Baay'ee isinii tulfaate isinirraa fuudhee isin boqochiisa. Saba waaqayyo waaqayyotti amanaa. Baay'ee keessan immoo waaqayyotti kennaa. Bakka seexana moo sodaatinaa. waaqayyotti of kennaa. Seexana mormaa isin dhiisee baqata. Amma namni jireenya isaa keessatti waa'ee dhukkubaas haa ta'u, waa'ee jireenya isaa ta'u,
namni seexana sodaata suma dhugaan isinitti himaa. Anaan seexana takkanna godhee, anaan asmaatii takkanna godhee, anaan agaannintii takkanna godhee, ana warra digimtii takkanna godhee. Utuu ati Waaqayyotti amante warra digimtii waanuma tokko si gochuu hin dandeessu. Warri asmaatiis waa tokko si gochuu hin dandeessu. Achumaan daanqoo ishee baatteen, daanqoo gurraattii baattee mandara keessa naannoofti malee, ajaaf tortoraa baattee naannoofti malee, ati meeshaa Waaqayyoo taatee jennaan warri waan gadhee hojjetu si hin dandeessu. Ati Waaqayyotti of kenni. Mana ayna ጥላ ayna ምናምን አነ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። አንተ እግዚአብሔርን ካመንክ አይነ ጥላ ይቅርና ጋድዱ ይጃይደኒ ዋመኒ ሰይጣን አይቹዳ የዘር ምንድነው ስሙ እንኳን ማን እንደሰየመው እንኳን አይታወቅም እኮ ብዙ ሰይጣናት ሲጠሩ ማለት ነው። እንደዚህ ደጋሚዎችና እንደዚህ በሰይጣን የሚነግዱ ሰዎች የሚጠሩት ሰይጣናት በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ስማቸው ያልተጻፈ ሲም እየሰየሙ የዛር መንፈስ የምናምን መንፈስ ይያሉ ሰዎች ሰይጣንን እየፈሩ እግዚአብሔርን ረስተው የሆነ አባት ተስፋ አድርጎ እንዲኖሩ ሰይጣን ሰዎች ጭምቅላት ላይ ሰርቷል። ስለዚህ ክርስቲያኖች እናንተ ሰይጣንና አጋንንትን ከመፍራት እግዚአብሔርን ፍሩ። እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው። ዋቀውን ሶዳቹን ኦጉማ ኢሰው ሁሉ ማረጫሉ ነምኒ ዋቀውን ሶዳቱሞ በሞት ጥላ እንኳን ቢሄድ ክፉን አይፈራም። በማን የሚያምን ሰው በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው በሞት ጥላ ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም። በሞት ጥላ እንኳን እርሱ በለመለመ ስፍራ ያሳድረኛል። ክፉ እንኳን ቢመጣ ክፉ ይጎዳኛል ብዬ ክፉን አልፈራም። በሞት ጥላ እንኳን ቢሄድ ክፉን አልፈራም ማለት ጋድዱ ዱአጀለ ወንዴስ ነታማነት ፈጀዴቱን ሶዳዱ ዋቀዮ ትክሴ ኮቴል ይላል ዳዊት ትክሱማ በከካ ኦላ ከሚተከየገድ ብሩሳ ቀበቴቱ የይንጋ ፈትዱፍቱ ዳዊት ብሩሳ ሳቲኒ የይሩኩቴ ኦላሳ ትክሰት ዋቀዮ ሞ ትክሱማን ሳ ትክሱማ ዳዊትን ጫላ እርገማ ዋቀዮ ሚካኤል ነው ጅንጅራ አስማቲ ማልሲጎት ገለነ ዋቀዮ ካተው ገለተ ገልጫፊ ዋቀዮ ከናፉ እንዳትፈሩ እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል። እሱን ተስፋ አድርጉ፣ በእርሱ ጽኑ። ኢዮብ እንደተናገረ ቢገድለኝም እንኳን እርሱን እጠብቃለሁ አለ። እግዚአብሔርን የሚጠብቁ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር በበረከት ይጎብኛቸዋል። እግዚአብሔር ይጎብኛችሁ። ዋቀው ሲናዳወቱ ዋቀዩ አራራሳቲን ነው አዳወቱ ነሞተ ኩፍኔ ጅሩ ራንፈተምኔ ወረ ጅሩ ዋቀዩ አራራሳቲን ነው ያደቱ ከንበረን ለበከኛት ነው ፈበረሱ ወስባት ለእግዚአብሔር